Veliko mi je zadovoljstvo što se nalazim u zvaničnoj posjeti Republici Sloveniji. Samo da pitamo, ali je potreben prevod v slovenščino? Ja? Aha. Torej, veliko zadovoljstvo mi je, ker sem lahko prišel na obisk v Republiko Slovenijo. Kao što je rekao general Štajner, ovo je bila izuzetna prilika da analiziramo dosadašnju saradnju na bilateralnom nivou. In kot je povedal že general Štajner, to je bila izjemna priložnost, da smo lahko izmenjali mnenja o sodelovanju na dvostranski ravni. Također bila je prilika da izrazimo veliko zadovoljstvo na podršci koju smo imali do sada od strane slovenske vojske na našem euroatlantskom putu. Prav tako smo imeli tudi priložnost oziroma veliko zadovoljstvo, da smo izrazili svojo hvaležnost za podporo, ki smo jo uživali strani slovenske vojske na poti proti euroatlantskim integracijam. Kao što znate, Crna Gora je u MAP-u skoro je završila svoj prvi godišnji nacionalni plan i on je ocjenjen veoma kvalitetno od strane Brisela. Kot veste, je Črna Gora v MAP-u skoraj zaključila prvoletni načrt in ocena je bila, da smo to delo opravili zelo dobro. Naš cilj, strategijski cilj je da što prije budemo članica NATO i pred nama stoje brojne obaveze, ali sam siguran da ćemo kao i do sada imati veliku podršku Slovenije ukupno, a i slovenske vojske da sve ono što je planirano što prije i što kvalitetnije implementiramo. Naš strateški cilj je, da čim prej postanemo članica NATO. Vemo, da nas pričakuje številne obveznosti, vendar smo prepričani, da pri tem svojem delu lahko računamo tudi na podporo tako Slovenije z ene strani kot slovenske vojske z druge strani, da bomo čim bolj kakovostno opravili svoje delo. Siguran sam da ćemo uspjeti da implementiramo slovenačka iskustva na njihovom putu prema NATO i da ćemo i dalje raditi na našem bilateralnom planu na dobrobit jedne i druge države. Prepričan sem, da bomo uspeli implementirati slovenske izkušnje, ki ste jih pridobili na poti v euroatlantske integracije, in prepričan sem prav tako, da bomo tudi naše dvostranske načrte sodelovanja uspešno dosegli. Još jednom izražavam veliku zahvalnost i generalu Štajneru i ukupno slovenskoj vojsci na ogromnoj pomoći koju smo do sad imali, na otvorenosti njihovoj i na velikoj spremnosti da nam pomognu kao ostvarenju našeg strateškog cilja. Še enkrat bi se rad zahvalil, res izredno veliko ste nam pomagali, tako gospod Štajner kot slovenska vojska. Nudili ste nam za res ogromno pomoč, zahvaljujemo se vam tudi za vašo odprtost in za vašo pripravljenost, da nam pomagate pri doseganju naših strateških ciljev. Najlepša hvala obema načelnikom, če vam mogoče. Veliko pitanje imam pitanje za načelnika generalštaba Crnogorske vojske. Jedno pitanje, što već general Štajner spomenuo, brod Triglav učestvovao u jednoj vježbi kod vas u teritorijalnim vodama Crne Gore. Vi ste kao načelnik generalštaba Crnogorske vojske tu vježbu vidjeli, pa me zanima što možete reći, kakvu ocjenu možete dati s aspekta interoperabilnosti, mornarica i Jadransko-jonske inicijative. Hvala na pitanju. Hvala za to vprašanje. Meni lično Adrian Savez je jedna od najmilijih inicijativa. Zame je ta Adrian, kako se zove? Savez, zveza Adrian, zveza ena najljubših zvez. Kao što znate, u Adrianu su 6 mornarica Jadransko-jonske inicijative, znači sve zemlje osim Bosne i Hercegovine, sve zemlje koje imaju mornarice i sve zemlje su u NATO osim Crne Gore. Kot veste, je v tej Adrian zvezi 6 mornaric, razen Bosne in Hercegovine, torej to so vse države, ki imajo svoje mornarice, in vse od teh držav so v NATO razen Črne Gore. Jedna izuzetno korisna inicijativa na planu
postizanja interoperabilnosti na planu usvajanja zajedničkih procedura na moru i u ovom regionu koji nas povezuje. To je ena od izjemno koristnih pobud za doseganje interoperabilnosti, za skratka sodelovanje v teh akcijah na morju. Vježba se potpuno izvodi po NATO standardima. Ove godine je Crna Gora bila organizator, iduće godine je Slovenija i sve ono što smo mi morali da implementiramo, mi ćemo rado prenijeti našim kolegama iz Mornarice Slovenije. Vaje so bile organizirane v skladu, popolnoma v skladu z NATO standardi. Torej, zdaj je bila ta vaja pri nas. Slovenija je zadolžena za naslednje leto, da organizira takšne vaje. In vse izkušnje, ki smo jih mi dobili pri implementaciji teh vaj, bomo z veseljem predali kolegom iz Slovenije. Nama iz Sloveniji kao pomorskim zemljama i ostalima iz regiona je izuzetno značajno da unapredimo bezbjednost i Jadrana i Jonskog mora, a mislim da ima prostora za značajnim unapređenjem i za regionalnoj saradnji. Ja sam iznio jednu ideju na Power simpoziju u Veneciji da se stvara zajednička radarska slika Jadranskog mora gdje bi razmjenjivali podatke i u trenutnom vremenu i smatram da će to vrijeme veoma brzo doći. Obe državi sta pomorski in se zavedata pomembnosti varnosti v Jadranskem morju in tudi v Jonskem morju. Prav tako je dragoceno tudi regionalno sodelovanje. Jaz sem v Benetkah povedal pač eno svojo idejo o tem bodočem sodelovanju in sicer sem predlagal, da bi uvedli skupno radarsko sliko za Jadran. Da, svjesni smo da u prošlom periodu je bilo dosta NATO vježbi koje su planirane, otkazane zbog ekonomske situacije. Zbog toga kažem da je Adrion primjerena vježba, sasvim dovoljna za razvoj naših mornarica, za usvajanje standarda. Veoma lako se organizuje mali broj članica i mislim da je svjetla budućnost i da svi trebamo čuvati taj savez i svake godine održavati te vježbe i kompjuterske i uživo, tako da će ona sigurno doprinijeti usvajanju zajedničkih procedura i poboljšanju bezbjednosti na moru svih naših zemalja. Ta vaja Adrian je po mojem mnenju izjemno pomembna, koristna in pa predvsem povsem ustrezna vaja za naše potrebe, za doseganje NATO standardov in mislim, da moramo negovati takšno sodelovanje, ki nam bo pomagalo ohranitev varnosti v našem Jadranskem morju. Takšne vaje pač moramo izvajati, tudi računalniške in skratka za doseganje skupnih ciljev. Jedino sam ljubomora na vas jer imate izuzetno lijep brod. Sem pa malo ljubosumen na vas, ker imate izjemno lepo ladjo. Hvala lepa. Zdaj odhajamo v poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, kjer bomo gostom predstavili še delovanje PDRU-ja in šolanje in tam se bodo srečali tudi z črnogorskim kandidatom, ki se pripravlja na začetek višještabnega šolanja v Sloveniji. Jutri bomo pa obiskali prvo brigado, kjer bodo predstavili priprave na operacije in sodelovanje te brigade v mednarodnih operacijah in misijah. Hvala, da ste prišli za vprašanje. Nasvidenje. Hvala. Ne, da neče posreći. Nasvidenje.